Zolok sali santilhu lish holomil chaqliqat solbal chiru li shamana inashche hun lik ángel peresimbil shpan li rahok. Nashche qayliqana Elena de White sali tasalhu La maravillosa gracia de Dios sali página 122 naq eblishe kuyuk rechan eblishnin qalebru rashik haneb litsaqal nekeruan chi qohuban shole eblihunte sal utrikin lish qohuban kilish ole lishestawrik in liqaqwa Dios utnekesh quotsrikineb khalanchik chukeb shishkambali saqink hayal bar nekeshik hayal bar nekenumek heba inchan saqobrisim bilish ole utki obrisim bilakh kwichan lish raylaleb lish eshkulchaq shbanaqinga shestsaq lish baaleb rikin liqaqwa Dios naqshe numek salish ninqalebru yalle kaan sashnaq naqshesh khajrakh rikin liqaqwa Dios naqshe okebchi numek salich akilal kesh ban lish qohobanki lish ole utlish kolbaleb rikin liqaqwa Dios ebli qasqis ina inchan nekesh kut besi chiqulao chanru lish rahom utliqil bal qaten akil shban liqaqwa Dios utsalita salhu patriarcas y profetas nashiyahkui naqlishchu am hunaqlaq pabanel linash saqobresiru lishchu am chiru liqaqwa Dios hunelik yoq chishkut bal lisaqenka insalish hunsutam yoq chishkutsbal utishkambal qoho bankcholeh ut tuqtu kilal ut nashkut besirik inaq narrataw tsaqal shten ankileb ebli huntesal tulan lishchol ut nasahok lishchol chishten ankileb li huntesal shbanaq nujenaq lishchol rikin lishrahom liqaqwa Dios nujenaq aqwi rikin lish santil musiq liqaqwa Dios ut yalaqbarna yalaqbarna shik ut yalaqbarna nume nashkanab li retalil li saqenkain chirish li yogo kwichaq chishsolbal sashkaba lish khalbal ru lish ángel li apóstol Pablo shbanaq kishk'eretal naq ashal usrakh naq troy beni bayaqchik renaq taakulaq chirulaninkile li iglesia ran Corinto sashkaba naq nashrahebchan ishqatsolchaq naq kwitaraq li apóstol Pablo ki kulak raqsajumpat salihonal naq yokeb chirek ankil li rasa li sholeb eblaq pabanelain hokanaq kishkubru kishnaw shkoshlenkil naq mokotsaqalta shonalil kulak salihonal an ut hokanaq kishkhalru lishk'angel usa kwankeb li kekwech okrish rikin li karu kishbanu abanan kishkel shqe shbanu kil khotaraq aqwi li kishbanu li qaqwa Jesus ut chishkhuni li karu kishbanu sashkaba li qaqwa Dios usta kikwechik usta kishkul yalaqqa li apóstol Pablo inka kishkhalish chol chirish lish babal chimoko kishsumeheb rikin aqwi khalanchik na leb kisholo banru ka ut na kishbanu haan abanan kishkut aqwi khunchik lish nimal ru na leb ut haan lish rabaleb eblineke balto kishjal shqeshkut balchiruheb naqhan aqwi narraho chol rikine baan ninkoshlanaq chiqajunilo wanaqinka naruchi el chitsaqal rerujo naqlao naqaqubru abanan chishjunil tashaq chibanu kho taraj naqliqaqwa Jesus tishbanu tishkubru li chaqilal hain junchik lina le likishkul apóstol Pablo ha naq kishkul chaq rashik railal ki raho kalishol ki nume aqwi saqul li honal naq inka qoqol lishol shbanaq yoroy beninkil lish sumenkil manaq li esil chirish li hu li kishtaqla chirish laxtito choqreb laj Corinto chishjuni la inash kotchiqo naq chiqajunilo jo poyanam jo ebaqwi laj kamul besab li igles poyanamo jo naq li apóstol Pablo kishkut lish unal kishkut aqwi lish kaush kishkut aqwi lish ray lish chol jo chiqajunilo la ojo poyanam unakoshcha basingileb li kwipchi versículo in nashye sali capítulo 2 versículo 13 abanan inka ki kohlak linchol shbanaqinka shintawlaj tito likwitsin arin kwan li qahonal la o jo lish komon li igles jo li roqroq li igles naq nokoru chishten angileb saibli honal khwal cha'aj salish chuame eblaj kamul bechequ sashna lishkwech baleb ten anqo tejoqo chirisheb qajuna khiq banchiqib renaq chikamain lik ángel
limonko kahta guirelach kamulbe qeban sa comunil ho li ralach kaholi qagua Dios. Arina qakerretalish unilish oli apóstol Pablo. Rubelajaj kuinaqtixtiego yekli atina in sali versículo 14. Antiosh reli Dios naqsashkaba li Cristo junelik no koshkech ashong sali yaloka inchan. Marekwanak na koshutanak chishtebal manak chishkut wesinkili qaqunal chirueble juntesal. Habanan qanawak naqyalpoyanamo. Utjonaqtil tokwang sa xbena ruchichojain tonumeq sa rashik sa railal sa likaush sa chishjunil. Utimakali toruq xbanunkil renaqinkataraq totaweq xbanep chishjunilaan. Qajultikaq jukyali railal likishkush numsinkili qagwa Jesus sa qaqabalao sa xkabali qarabal. Jukyali railal likishkuli apóstol Pablo sa xkaba lixbabal sa xkaba likyal sa xkaba xtaqinkili qagwa Jesus. Juli nagwax kanamagil sa lachol anakwan hanain. 1 de Corintios capítulo 11 versículo 1. Kamo makere kwikin honaklain ning amkwe rikin li Christ. Maani chik honak li doruk chishtaqin kil, maani chik honak lak amul bechiku litsaqal reru sa lishtikilal kahkwi li qagwa Jesus. Utaan li qabukbala nakwan shtaqin kil shkachan li qagwa Jesus ut inkash khalbal li qilubal chirish. Nimbantiushia kwenak shinakuch binichiru lejun shaman chika insa li qakangel tsolok selisantilhu kwi li qagwa Dios nashkele qachuam taqabiqi sa junchik li qakangel.